Yeah. Malo ma chai atu le nea fiafi. Yeah. Malo so hua manuia. Malo langi ma. Malo uso. Aupo kati. Yeah. Chai fo i le atua i nei a fiafi. Ina ua. O atu le malama ia ai le ua. Tato. Sanga i nei malpong sa. Yeah. Liu so au meu fai. Ya fa fo ia bi inga i le tua. Tai fo i le tua di nei fo ia no ta wa. Ya o mo fo i lungun nei penga pai lang ya. Fa kai tai ya ka ko wa mo le vangoe. El wa ko le upo le li ya lo ka ko ya. Ya. Foi wo. Kaki ya foi wo longa mai. Foi lo mai di uso. O po le meo wo longa kupe. Ke wa was ka ko a meo a le ulo longa. Oh, okay. Kai ya. Ya, malo le. Au mai mo. Ya, ke roka nga le uso ya. Kaki le ya. Ke kongo lo skemi ya. E ngisi o la na so solo me kongo ka ko. Lai nge fiafi. Ya, ole ye le nganga ole ku nge fiafi le. Se a fo. Fa malo si fo. Fa malo si fo nge fiafi. Fa nga ngi po ya wa. Ile angi me fa ia nga ngo fa ya. Fa nga ngi ka wo mo le bon. Ye si fa nga ile YouTube ka ngo ile upo le li. Ko ya lo. Oi. Ya bia le li bia le li ngi fiafi. Ya. Nga ko wa ai lunga le tape ko le kako le ko ngo le kako wa fo. Kako live ngi fiafi. Ya. Malo toi. Malo. Ya. Fa mungia ngi kang ka ngi so i fo ile kako pai postari ngi so. Ngi ka kongo nga fo nga. Ke le uso ya ngpisi fo ngi so i fe au manga nga ya. Fa kai e ko nga wo. Malo nga lu malo ko si ai ka wang pai mo me ka un pai mo ya a wo ko pole le ngo ka si au ko ngi ka lu ling fe ngi e ma fa nga ka ni le so pai postari ngi de wa ko ma fa ya o ko ya fa kai le ko ya fo pai postari ngi ma ngai me ngo ole le pai postari ngi kusala ole merengo ole pai postari ngi ole o aso muli o eri e fiu mi sua aso mulu sa to se ka fa ngo o ngi se ba to ka fefe o ngali e o ka fefe o ngali
I le me o ia ka i ka pea le alu le sikianga mua. Ia ua mangkoe e alu mua le sikianga i le i fio ma Yesu. Au koe ngufora ma koe mawhau le whafkai le kua o inga le suingo o lo uolanga. Ia o le me mua. O le me mua ke whawhekai ia umakua ngā ola mai ei. Ia umakua ngā ola mai ei. Le winga o kara. Usau ke ola mai ua whaola inga umakua. O kongo loko. O kongo ka po inga lua i ka ko i kalisia. Po le ia ke whawhakaira le i o le ngā o ngā ola i whai ma ola mai wo i loa ka pua i le i ma pa Yesu mo o li i mo whaola. Ia ai o ngā ua makua le o langa ua wai umai a o ngā maua lunga ua o le o langa winga le whakanga makua. Ia ang ese hoi le mea ngā lue le o langa. A le winga lo kala. Anga whaape ke ola mai sa o ola i se a inga i ai ko inga karkongunga le ka karkonga. Se mangua e lope fia lolo la upa ulinga o ye le pongisa i lo le me kakaunga. Pe a fai nga ola mai se a inga ye ko inga ka po inga le ka ko te mini. Ia ke lo fai aku fai la pe pa pe wa. Na foi. O le anga i se kali se o le winga lo kala. I le karkonga le ka ko ke ola i someone. Tele malo moi. Ia foi e whawhikai e le kua whawhikai e le kua o ngā le kunga ola mai kongo le kali se e bibi ko e whaalo i le nganga pa ia ko e karkongo o Yesu le li whaolo. Me langa ke whawhikai e whinga le o ngā linga. Anga pa pepa o mai ngā ola mai ngai o mākua whinga le o laere i se mangwe e pengi le kaimi ngi e le ola le o langa i kaunga ola. Ia o whanongo i la ngi le Bible study. Ke le se menga ku ele kua o kau ola o pefe. O kau saula o fefe ho inga le wai a saule le ke mea lu sikianga momo. Ia ai ele alu sikianga momo. E whai asing whai ka le me le so le avango muri le so. Wai alu mo sikianga ia. Ai whika i whai afe kausanga. 1,000 years whainga le ke le la e safai le la e ke le poponga kuso poponga le kupu kemi le ma whain wha kuskusa le poponga le la so o le me le la o ye lau langi pe a pai ka ko ke le alu sikianga ka ko ke le alu sikianga momo kusa a e le kadia le ngumela le ki apo. Ia. E kere mawhainga ai kere mawhai ka ilo i ai. Kere mawhainga e alu whaakau se runga i ai lau. Se runga i ai lau o e kalia ngumela ki apo ma le arke bolo i kere mawhainga e ola. Ia arkai mi whai langa. Ua le ko i se oki. Te whiu e kuri le oki le maua.
ke fiu e kuli do kile e whaia singa whainga o le mokoa pea e whikai a e mawhau lo loko ale i kusenga i ngā e kaunga e loa i kaungula e whika kuse a ka whika koe million and billion times more harder than what we deal with right now. Ko i ngā o langa pea if we don't pea kakere o le sikianga mo. E mako i o ma o whaalungo kwa ngiso le mo kwa oso whaalungo pe mangiki lo kingo so. Mea ngai akau ia kako, we don't have time. O le koe inka ko le se kaimi. I lau wha malusi ngai kaimi. I aka kako, kako wha malusi. Kako wha malusi. E maanga ia sau o si kianga i momo. Kake o umai. So we don't have to deal with what's going to happen. E lau kala sao i leo langa se ia. Sa ko ku fau a leo langa i ku a leo langa i e le whaime mga o ia. Ia inga ua wo ka makua wo makua lo ma fau. Wo fiu foi fai leo langa. Lau kala sao le fai aku wo fiu fai leo langa e ke fiu fai le mali e lo loko. Lau kala sao le fai aku ke fiu, lau kala sao le aku I've been there, done that. Lau kala sao I kua pāpia o pāki. Ke reo fai aku, ke reo whenga le I ka kou ie ka kou so ie ula ke reo fai aku, e reo that's not my business. Pisingisi ngā ia pisingisi oi. Because I was there, whaalongonga, whenga le ki ngā lo lokoa, pe a whai aku nkala naka, whenga le ia oi, I kako me lau mea ngai whai. So I don't have nothing against, all you, my brothers and my sister, they don't, they kipo, they o lau mea keminge le whai, ke wha marusi, ke wha marusi, because o sau o whiri le sau o keminge le koe wha vai vai al sau o whiri. O sau o whiri on mkwa mara, o le mele o le mission o whiri le keminge ki Apollo. Ia ko keleng ka ngaka e alu mga ia. Nau kala sa o le whai ia ko keleng ka ngaka e o mga ia kong e umalonga pinge ki Apollo ku ulo ki Apollo e laku ris ka ngaka. Kusan ngal wenga ki Apollo le whai ke mingi lau kala sa o ngo kemi fu inga o ye leo la. Wa fiu e whai wa fiu e whai leo la ngai. Sinka mai kaimi e te fia e umalolo o ngā malo, lo ka whao ngā aso kasinga. Ngō hule li si aso uma. E le koe, e le whao wau. E ke fiu e whai le mea ngi lau lang. E ke fiu ho e kau mawhai e whai se mea ia, whai mo mea ke vai me ka ngaka o oe ama. Nothing more rubbish umanga mea. Sa o e kala siuso ya siaka. More rubbish. E mai maur kaimi. Ale, man, nak kala sa o le whai aku kemi wo koe whaolainga wo koe awera ola moleri. Man, wo koe whaalongonga whainga le kaimi sa koe aka whika aku kemi. Ka ilo ho ia o e mau e pewa whaafia ngā alu so o kongo whaalokanga. Alu whafo. Alu kongo whaalokanga. Ko i ka aloa i le li ine mea hau lenga whai. Makoa I ka aloa I le li. Ai o ki ngā. Makoa I ki ngā le nganga pa ia umo mea sa whai ia. Rau kala sao. Ki whapekahi ai le li I alu e seno nganga malonga alu whai ia ua. Umo whamau koe mawhau I mea sa uwhai. E isi mea lau kala sao waka kauanga o
nga fango ilo ola na ukala sa o ai o ngei me ke le ngau ye le o langa maka asolo ke sa ye ya le ri nga ukari ko nga ye le le ala o fa nga o ko avelo ola moleri ke longa nga o mea nga ave ya o le ri ia ko fa pupula ia o maka ko sa ungi ko fa sa ungi mai a wala le asongi a wala le pongi kalango ko ia o le o langa kalango ko ia o le ia foi le o le li le o le li i fenga le i lo o langa ke le fa ia ku la pe o se lau pa se ngi lo o la ai o kemi wo I don't have anything against the finally my friends and my family there, still in that life. I don't have, but Paul me was sort of olofa, because oleo langa nga sa oye. Sa fa pong sa ki apololo, fa pong sa ki apololo wa ai. Fa kukuli ki apololo fa along, fa lenganga ki apololo kau kala. Anga iwa koe fo i le li im koe a vinga koe a vele le ola mole li. O koe makala o mai le leila o vai le leila o whaalongo le leila o kaukara. Le ise fefe le ise fefe kwa le ase fefe le ise maa. Awe ke maa lisi ngā mea ai alu le li. Awe ke maa wa pengi wa ai mai o wo e le saula o wonga e le o mai o wo. E ave e ke mi sa o sikianga ma ke mi a fi o mai isu e re sa o nga ku mo e o ke mingi fai lo wola is the number one thing ke mingi e kaunga e wo ye o lo wola o lo ko lua ma lo fanga me ka ua nga ke mingi o le ave o lo a inga mo le ri awangi i fa ape wa kelo e nga mo fo ia o isi ke mi sa ia o mga ku fa penga ke mai ko e alu fa penga ko va ai me wo se le vai de li ira ke lo la ka la sa o le ke fa ia ku o wo mo e nga ke lo lo ko kala o upu nga sa ko ngong e ringi upu le ka usu es ka nga ka esin man lau ba bali fai kala mo wai le ngule na kala sa o ai kilo ngo wa ai le ko ngo wa ai le mo lo fai lo ai mo lo fanga ia o ka inga lo ai ia fio mai su pe sa lo wala ia wal ma ave lo ai o le meanga ke mo wa lo le nga pa ia fa kumu lo le nga pa lo kala sa o le fai no iri so ma awangi e ma ke o fai me kala o ya o pa pe ya mo o langa ya ma o nge e fa pe ke mai va ai mi so le va ile nga maku no a fai nga o nga last week ka o me so ni o le ku alofa o le ku alofa e ko wa bango le ku o me fo e ka ko langa o me o nga ku le li o a kongwe to learn my yese me o me nga kupu ngafi e fa waini o me kupu ni o walu manga so kako fa malosi o wa fa vai but o ba kako a inga nga kako a inga ho inga le e kau fai aku ia o i reo langa ngai ke ola e ki ngai loroko e reo fai aku kangaka ngai ia o ongo le ika ia o pe ingo i lau mea ngai fai ke rora kala sa o le whaki au e sili aku ia lo fai aku i lo ko finge poso uso i reo langa le ola e ki ngai lako loko e sao i reo la wha bau ngai lo e fai aku e ke fie se o lo kala sa o le fai
so peki ngalo loko ngol pa yaku ku yaku pa yaku le lofa o le lofa ye ka ko mbo le ola le ola fa ba so awangi o kaku ma kaku ngalu fa kasi alofa lisi ke mingi ngore koe si ngore koe aho ngore koe kaulianga me o me o fa fisianga mai e uma la ukana sa ore vai waka le la ba fo i paki waka fiu e fai nga me fiu e fai nga uma ka sa o fai uma fo a fai fo i o le uso a pe o ngai como fai e fo e ko kilo si kaleki kilo o ke lo se lau pa se ngelo o ilo ke e whainka le kuiki o sikaleki whainka ko o sikaleki e wa ko ngile fia lima la salvali no ma singa kalunga bakule ola i le li ima ko o sikaleki ko o le pia sa lua le ma singa o kampai kuiki le sikaleki fai ale promise le la kuiki fai ya uma koe ulaula koe ulaula ai ke o ile songa makalo ile lia wa makanga ulonga nga wa kakaua pe la umuri mau fo ile menga nga fo no ai fo ko mo se ma ko e kale si nga ye uso la ki fa nga inga ile li kuso nga ulo a ele mafo anga ko e ma ele ima o man ma ko inga le kale si ele ele o se lo ele se kapoi ya ole me anga ko ele ima o man ma ko inga ma ke o ai ma la ule lo o nga ile kale si ele ma ko le la fa popula ele ia fa amaru si ele lo ile kale si ele ya tele yo me alu le popoi e lo kuisken alu o nga le loko pe yo le kama fo ngali ya ai ngo wa ai le fa nga inga le li yo ngai fo ia uso ngai nga sa mau fa ile loko o nga o le na iki o ngi uso ai koko loko e ave le ola mo le li e fa nga inga le li o ngi uso e mo ia ngai fo i loko mo wa ai ia arke minga la o kere kiki fo nga kai ia arke minga ia ole o kausanga mo o ngai uso e fa nga inga le kalisia ka ngo ma ho fa vai i kausanga le lo ri o kausanga ngale o le ke paki au ke paki la ka asolo le ona le kai ya iri kai ya ngau ni me fa pe ola o sau mo o wa ai mo nga inga fa pe mai le nga ya ke be va ai lo mo ko de au nga ro ko le me la langi ai kiri ko sa fa me o nga inga nga fa lo ngo ko nga ulo nga ile ka ngo me le nga pa ia wa kanga o ke mi kanga suelo langa mangua ile i o me se me makuya se me kupuya ya ha makamelo nga o me mo nga ka lo ile li ia ma o ma ko fu ai nga ya o mo fu nga
papa ia me uma papenga ia saurola I sikareti era kan mua kuat ia e mong ia mau ki ngua sikareti se me fenka se me fenka ku ia lero fika kan ngua ula me right after high school quick ngua maka ula maka me ula nga ia ale ingu ia nga maka me ingu high school ingu nga panga di lon fa pe mako inga mako roko ka maru ai ro la inga nga panga di kwai o mako o ia ia fika mai la sui bo ko sanga maka me ula kawa ngai o fia fa ko ko sanga ia ri fo ko ro fa ia po no kalo leri fiwe kalo leri ya lera kuiki sikari kuiki ngai ko fai ar kaminga I ya wa makanga maua ya ule meanga wa mako ke ia mako ainga wa makanga maua ya ule meanga ole ngau ya lu ya lu fasa so le o kangaka nge pe fo le o langa o si mako ainga ka le am kuspai ka vai pon me le kalisi la ukara sa o le fai mako inga ngau war ka malo ya lu yo fasa al power me le ponki ya o kemi o lo sikariki o lo kopa o le pia yo o le pia in fai mo pia ko ala pe ya lo sikariki le nga ya alwa ke mo fa ko mo fiu e fai le me o le lo ples ko nga fa ia ke o fai mai le nga pa ia vai san o ngai fai ma le malo si fai ngo la mi ngai fai a do nga pong ma era ka ngai lo la I husoi kasi alwa ia so nga pongi mori mauri nga pa ia kasi ala so nga pongi makakalo le ke wa yo le nga la ka pa ale nga ye mako I le ai singa nga ko I le ai especially ke mi le umai nga ai umai nga ai mako I le ai ma nga uma sa fai lo bi inga le fa pika wo ma fai le me nga wo fai nga o kuiki nga me nga fai mo ku pu fai ke singa le nga be me lo ka pa am fai mo ku pu ya ale me ra le fai o ele ke mai mo mai pe ke maka me fo ngi o le anga pong ya ma le kakalo ke mo fai nga e ku wa sikariki le ya se simia am fai mo fai le li ia e fai le li ia we ya ai afu le vi inga va ku le ku le vi inga a vi le ya o le afu o le kako afu o le kako fa malo singa ya avero wola mo le ku avero wola mo le mangolo o mawolo wa bango ka kere lo se me kupunga ngi kere lo de limo mi ke pe ke ka no fa ka ko lai va sa si kiam ke mi ma wala lo ai le fa ya lo ku le I ma ka lo le pa manga lo mo ku nga ku lo mo le ka ko ke mi ngi o le ka ko ke o le kawari fa ngi o le kawa fa le nga awangi o ka ko fa ki e fa ki lo ma fa ya ngai nga lai polo ka le lo ko le upo le ma ma ngai ke le ma tai o nga le fa ma ka yo lo spoon 24 hours to ho poka le fa mo ka o le makas ya sa wo mo ko a o ke me la ka nga pio mai Yesu ngai fai upo ma ka yo lo sufa na sa o fai upo lua fai po lua ngai fa pe mai a wo fetala ia tu Yesu o Yesu ia te lato wo to le loa e ni me e mon te fai atu ia te oto e le to ia
se maa I lunga o le isi maa. Ai uma ona soloia I lalo. And so do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So, ko vai lai yo. Ke mea fio mai Yesu wa. Ko vai ko am ka ti al me. Ya manisia man fai upo ongo, me upo ongo nga ki apo ya wongi fasi o ko ki apo. Wa ri fai mai fai upo fa. Mai ona tali e toi leo Yesu fa pe atu ya te latu. Io tau ne I fa se ina o tau I se tasi. Wa fa longo mai ona tali atu leo Yesu fa pe atu. Ia te I lato. Io tau ne I fa se ina o tau. E se tasi. A wā e toa tele e o mai I lou ingo. Wa fa pe ane o unei o ke wiso. La tau te fa se ina fo I tangata e toa tele. Fa longo e saua ki aporo le saua ia. Ya. Ngau fai meri upo le. Le fai upo fa. Me Yesu. Ko kere ho isi le lao mai lo ingo. Ia ka kou fai keke. Ia ka kou fai keke ka ngaka ka kou ki karikongo ima ka ngaka. Ia uska ka fai mei o mai o la o ngai o Yesu. Ia le uka ko malama le upo. Ele isi si lore ke me e fio mai Yesu. Ele ima se se e o fo ia Yesu. Yo o ia Yesu ele lo fo Yesu le ke me su mai long su ngai la lo langi. E vakula au. Vakula ka vakuka ko ye po o ko nga ko. Ya wa uia. Wa uia ke anu si dia kula walu le afo. Lo walu ile malanga momo si kianga momo. Fengo fi. Fengo fi. La me la ka ko ngau. Anga ka ko le o ile si kianga momo o oia. Foi akako saungi fai semia. Akako saungi pela wai kemi pe akako e whakari se pasi. Ele I kaanga le kemi e kaungo me le pasi wa lewanga e oa. Wa lewanga e whakari pasi. Whakakaringa ki nyinke ue misi pasi. Io foi la ilonga lwenga. Ele kaanga le kemi ke amaka. Wa lewanga e oa. Aisea. Ngi e manga o ia awangi e misi e kaimi. Ia awangi e kuai. Ia awangi e kare kaimi o e kuai. Kai whapenga le ia. Pinga le finga lo le ri. I kako saungi. Kako ngau. E hafo. Kakiri loar ke me lea le saua Yesu. Me lea saua si kianga. Ho le kake ku mau I le li. Le kako ku mau I le li. Mawhailonga finga. Ai hafo. Kako whamalosi. O kako whawaiwai. Pai kau kuspa ia so uma. Di singa mea I whengali I ia wai o la uiale me whai. Ok. Whaangolongo I whau leo langa lea meo le whaangolongo me ia I la ungo whai whi au I la ungo. Mai ia ke me a maka inga. Nga lue maanga wao le. Koe sau le whale o mea kasia. Ora o ngaunga I awangi I awangi o vai. Awangi I o whainga le wha vai. Ai a whaanga I o ni kaimi lea wango. E soi kaimi whai kau lo kuspa ia. Whai ngoko whai kau ngai verse whainga lea. Ea po. Lea nganga e o YouTube ma mea ngai lau. Pero kala piso. Ea ngai o ngai mea ngai. Whaamalo si a te waila au ia e whaangolongi. I te whaangolonga koe peia o e ngai la unga. O isi a songa rau kama kua au omi whenga le po wairia. Ia kama kule omi o whaang. Sorry, o isi ke meo ke whaalonga.
o mea umala kupu ila o langa man melo kan fai o le la unga me fai la unga le unga le utu me o va koi e o le ali I monga mea so e se foi ale ma di so e la kala sa o e se foi de fa longa nga le ya ai pa kai le I longa koe wha liu ingo lo ngolanga e sa li whai ngofi la whai ngka ia e ka kalua I le li ia I wha penganga ko mau pero oli mono ngau I longa upu a malonga whingaru ia ngau lo loko ia o le mea hori e le kere o kamawhai fo e wenga ne mo alu malako le o le e no laku le mua wenga e fo il pengo o fai aku o le nga o ke longa o mea ia sa ui la ora le ua koe wha e pengo fai aku a so skanga kai fo ia I le o langa a kau wapo ai ka ue sili sau whaorokanga koe alu le laulang sau le whaorokanga alu laulang ia koe te mirenga ngo lue fo I lo si mako e kare si kalimku sorry te wa eu ke lo fa si o mako fai fea o le merenga I sorry pauale ki a kongo a songa fua ai ka pa a songa fua ai ka pa au lau wavali a pa lau vali solo ka so leo langa o le skongai ka a papia ingu papia o le sau la aula fonga le kalisia sau fai fa manku o so le merenga ki a kongo ki a polo ki a kongo mo ko ai le mengo o le langa ka mano o le mo kwa tori ka fe ayanga le lo fole le ia okko e se manguero nga ayanga le va sisi as ku se umanga aula ponga le so mo fa fa manku ngale sa o li sia so pe mere pe la vea foi se skin pe fanga foi sisi o pe ngo foi ke le mengo ka fa o ka kawang fanga o lo ke longa o le lo fole ko mlisimia God has planned for me o le mea la le nga ui e la ora le wo koe pengo foi o le olanga nga luma alukua aluma pengo ya ki apolo lok ka lok po mea la yo le la wo koe le wo koe fa pula o maka wo sa ngi le di ia we e fenga le fa ngai le wo koe vai po lo fo le me fa le wo lo me fa ile koe di diu fa ile koe fo I mai fa o kanga le ri ku sa la me le wo ya ka I ka fefe le ri lo ya ka I ka fefe le wo ya ka I ka le loa o le me ka kaunga fai a waka fa o lainga waka kongo fa o la kanga ma le me le kaunga fai fika ia I le mea ngā luere o langa le mea ngā kua I le li ia e sao ngiungi mai ia o mole mai kaimi loa wha anga inga I le li e ave loa la mole o le o kākou fo I le pēr pai ua o le mea ngā I learned from my experience le kaimi ngā let's say like 7 years ago le kaimi ngā fo koe fo I le o langa I le li te vai le alo le mea ka malo ke minga pa o la inga ka malo le ho ngale alu mala ko ka malo wo ai ka ngaka ka fa o I ka ngaka mako ingu mako fai fia pa ka singola le tole o kingia ma le lo mo wa lo le mangako wo ngale me ka ngaka ngale wo alu ngale va pe wo fa o la inga wo mo kwai nga ngai ama nga ngai ama le dia o ngai ka ngaka ho ngai yo ho ka ngaka ko le kalisi o ngai le sa o le motive le mori ma wai ma le o langa wai ala sa fa ia ka malo I la ala fika ku ka ngaka le mori ma pe
pe pelo fai wenga le onga o loa pe nga lo fo kwa fa o inga lo fo kwa pa fa o inga wo lo wa ma nga ia le o le le a fu o fa no inga le ma nga ia le fa o kanga wa ma wa ro me nga pe wa ya ka ikal me nga wa ka kangu church wenga le kanga Mar me bawal me wenga le wa tole mo ko ya lu fa solo ako wa mangaku nga yo Yesu mo ko ya lu fa sa roko e va ai la le kami wenga le wa la kala sa I'm talking about no experiencing a me ke le ma fa ngo kala ngo aku se me yo o la o lang o le nganga ka ko la le asungi fa makala ku le me ngo o la o lang man me experience ka pa venga so songi fo i ke o le uso por kopini ke fai aku la kala sa I think e la fo e si la fia ma fa fi awas ma ko fi au lo konin ko ma ka ka fo ma ko ka si le a ro ka ma ro nga to e va ai la o le kai mi fo inga le wa e ke no e la kala sa o le fai aku ya i e le kai mi fa ama inga i o le ri a fai e ke ka alo ku nga ka alonga le ko inga me le fai e fa mai o le i lu mo ka e o i lu mo yo la ka la sa o le winga la ka a o fa inga le movie sa kuiki la si ka le ke wa pe ko o inga ya wo sa mo inga ma ko ave lo di vakas mo li mau ye ka malo mo li mau o ka malo le o le i la o langa ma me va penga boia ele i umia me le mika vali me le wa mangaku o nga ia ma Yesu mo le me mo wanga le se fa o ka le se fa o ka a fo ele I'm still baby ka mi nga o la pepe ale le fenga le fa o lainga ele i makua fa o lainga ale alu le ngalu o e mo ia nga ola mai ko le lo ele i aka ikale ngale alu ale loko nga vai kemi ora kiki ngale ale o aka ikale o le nga mo le kemi ne tole nga ba ai mai ya o li sia so nga ko e wa ko ka malo kifa ka malo ko lo ai mi manchi na tūranga ko nga o mori mau ia ka mai ke wa ai la o ko na ka la sa o le fai me le fa ma inga ko i fai ya o ma me ula la ka la sa o le fai ko le pepe ma ko i fai ya o me ula ma ko au vai nga ya sorry o fe e Yesu nga sa ka lai mai la ukala sa ole jadi ia wa fo nga me e sau kala i mai Yesu wa nga ho ko e ula ka pa wa fe la Yesu wa kia i fo ska malo la pisia o kala ia la ukala sa o kala ia fai mai ya renga kai sa mo ia nga uma but I wasn't even care Reba ai me mele like tiki on ma fo fa wa me mele fisio mi cavallo le orang me mele nga wa fa o la inga lo ko fo i ko ka wa malu fa solo ako ila i wa peia nga ia malo lang wa peia uma nga wa ma Yesu ke lo uma le me fai ma me le ka mo pa ia ai ke no wa me Yesu e sia me ka malo le fa se va i me le ko i ese ale o ranga le o la kero sinka mai mea fa pe nga kupu ya par ki apolo kamaro pa kifo penyer ki apolo kamaro kero e la kana sa wa e kai mingo ngalu ngo kuso le campo mafkanga kamar mo pudenga mpa o nga mo ya ole nga pa ia ale ke me ke fa yakwa nga walu ke
o le ing o ngā solo le ula ula. Ke lo ere o loa le camp o le mapakanga maa o lau ke alurunga le maunga wau o le maunga whai ma kou mai se wali inga ma kou alurunga le maunga ma kou ula ula le makusikariki. Se vai ai me whai to. Ia, ai ke o whai le ma kou loku le fiafinga. Ai mo wai au le nganga pai. Ke lo pipelo a li wha alungu le nganga pai. Ngai la whai fi au si o si mangeo, si o si mangeo nganga lang. Pai el wala nganga. Ia, mo lo le mea langa, saulo le loku a makanga. Pe ma singo o whaira o mea ngā o wha ma singo e o ngai ka ngaka o le kale si o wha ma singo o ka maro. I whai mai pese whai kanga ngai ka manga loka me kia o soka ma. Sorry. Whai me se anganga le, a wangi whai e wha fōringa wa pe wai me. Wai wai kala, ala e sa o a o le, whai man wha maungi vi e ngai ka mai le o uia. Whika ka maro so. Tori. Hei wha le whai ngā kako ngā mea. Ino, me ka ngaka hoi ngā le wha peanga i o moa lo o pa ia leo ranga pe wo mga o anga i e wa ese mai ngai e maka ngaka. Ai rero, o ka ngaka wha o lai ngā mea. Ke lo. Mo lo le mea ranga, ia lo whare kofi. Me le mika vale, me le whare ria o le mongi, mea umanga. Ia. A whaira ke wha anunga longo mai o ngai whaulo wha o lai ngau e koe. Yeah, take it easy. I'm talking about from experience. Pela kai mingi pe ngo foi. Ke le mea ngau ye le ona. Sa nyunya mo kenni. Le ala wo ko e winga kula ora. I le ala wo lo le me ka mo fai. Wo mala malama le me fa ka mo fai. Ia awang I avela fa la inga mo ko e ba ko lo ora le. Mo me ala a Lea ngai la ua ai, ma mea la kango I wha masingo o e la uso. O lo o ngais on the other side. O la umea na, o la upe so soangi, wau wau ku aku, karango aku, a lau fifiringa, o lau ngā fifiringa. Ia o ngā le upo le ri, mo la umori mau ho I lo uo langa le mengo o I lo uo langa. Ia ngā ho I ma me wha malu si e o le uso. Pari ma ko I le pori ko fini. Wale me mo ia. Ako karango I uoa. E kele usia uoa ma. Te ua shaka. O pe ua. Keke. Keke. Ei. O lea kua ia. Si lea kuia ula ufefe I le li. Ke mingi. O si lea kuia ula ufefe I le li ima. O ufefe I saolo. Ia wangi whango lo ola I le me le kakaunga wanu ia. Ia wala me mo ia ere whai ere kua se o le kake o. Kasi a ka ngaka nga whai ere kua se o le ongo le ri I le o sa kangi malanga pai. Ere I whai ere ri ia. Ke lo o e lo kara sao. O le mele ngau mai le ri ia kako. Pawal me nga o mea nga pule me kongo le langi nga whai ere ri. Pule ere ri. Kasi ane me le I o le pule o le ri. O lo loko ma lo loko. Pau wanga le mea. Le mea la ngai ngau e a fo ingali ia. I aungi o kako ngau e whau whafo. Aungi o kako popole I mea I whafo. O le upo le kua o mea umai kongo le langi whai ere li. A winga mai le li I le poko ia o e mau makangaka. E whau mai me kongo le nei kake ba ai kongo le langi. Usala o le li inga ko uminga ia kako le poko e whai ere mea. Kusala o me ngau e o kako loko. Au me o kako popole ia. A whai fo I o ngai kau whai sau whale. A whai fo I o ngai kau sau ngā duenga. A whai fo I o ngai kau whakau sau ka wale pole. O kako popole I mea ngā. Au angi o kako popole wa mea ngā. E ara Amerika ang whamangia mai re ri ia kako.
pau ale me mga oileli. Kaku loko mo kaku anganga ia vaku ileli. Pau angal mea wa lau fifiringa ma lau fifiringa. Ili pule mai ile ku angal pau angal me ile ku me ile li. Yanga ya kaku ya ungi yo oi ile yo oi songa pule ya. Me ngai ku e fai me lau fifiringa. Kushala ya ha wa here. To me only myself. I'm speaking for myself. E sidi akula ya lo popole i lo wanganga ia awangi ia lo se oli ia lo lang i lo nga o me it's good to have things lo kala sa awa ile ise le hanga ai awangi o ka ko nga ile me le ka ka ave mo ka ko fa mo wa ola uia le kala fai maka na uia foi nga ulo o maka nga o mala mala o pole li mo foi tau le pole kusa o mea umai ka ke ngau o mea e America pa mangia mai o mea fai leri ya o re fe so songi me leri ia ka ko me fai mea umai ka kusa ka kere ka kalo ku leri o le bang sila fie leri i mea ngai ni re o ma me re ni re ka pawalan me le mga o leri o ka ko loko ia kako abea kako loko me fio ilonga nganga ia ma abea kako ma fa nga woleri ia kako kalia Yesu abea mali imfaula kako sava vali ilonga upu ma kako fa maung ia lo kako sabalinga o mea umako au kako kipoli o isi foi me kako kere maua le kako ngau mo o mea nga le lo eleri we don't need it. But ngole over ngau nga ke mga oe pa o mea nga ero le e ko mea le di me e au nga ya we ma me le au nga ya we so me lang o ka ngau ke le me ye America e o ka ko ke popole so songi me le di pa o me o ka ko wola mo ka ko nganga i sao le lang ma ka ko mo ke minge kemi kalisia ia o ngani ni mo mau foi ni fia e fai mo fa malo si ki o uso por ko finge e posta ma ho posti na ka ko man ko o le o langa ngi le si o langa fai mo fie pa ia singa sa ki a polo le sa o mo ko i le fa ka fa sa o ko malo le sa o kala kusia me a sa le fai ki a kai le fa ke o ele soi mea ngai au ngai le i ma o ia o le me vanga le loko ko fai o le ko a le fefe ele o se fefe la vanga le puse ko vanga le ke alo e pingi le ila le fai mai au ka ele o se ko vanga le ma se me vanga le ke alo e fasi ka haka ni no le winga ro ka o lo ko vanga le e fai long fin ngalo ke ro ka la mo ia le fai ko fafkai le li wo ku inga mai a ule le koko ke fai ngo sa o kala ngoa ko i longa ka ulonga swafa i lunga ni ka penga fai lan ka se me mo ia angari ile lo fo le ko su ngoro o langa mo ma fa manguia ya ke there's no way we sa we kala ngo lo nge mo le me fa le ma e mai kala ngoa ku fa ka nga ise fa penga ki o ai me yo friend no ki o ai me yo friend o a inga awa veale lo fo le ko i lo nga le mo lo nga lo fo o ka ma fa inga o sa we ka urunga so fo ia o le vi inga fa fo i le ia wange ia ka ko le vi inga o le vi inga a vi le ia ai
ke o ko kia ko riku la fai ka ko la yo ya a fai nga ke maka mai nga ko ya kala ku spa ya pe ko pe ko kasi pe ko lu a ka o so ho yesu ya o lo yesu o le maka o le yesu le maka yesu o fa fonga le nga pa i o le kua ya fa kai ya nge fiafi ya ala fo se fa makaranga fo ipo se upo o sasi fo ipo ai fo mo me fo i ki nga si fi nga lo ya se fa fonga fo ya malu fo ya i ave fa le o to fi nga ya ai ya tia wa ya ole upo le li tawanga fo la upo le ya e o me mo ya ele wa o ile fa kiri singo mala ku spa ya au ngore kakanu le nganga pa ia ngaki o mai upu ki karamo ko ya ma upu mai longa fionga pa ia e mo fai ingo fa so ko ya e ve fo ile suingo le ulanga ya me nga u ile ulanga e fai fo i mau muli mau i lunga fo yo ngei ka penga fai langi fo ngani e nga fo i so swangi ko ia ki o ile uso ya pole ko fingi fo ia po oi lava pus ki nga hoi pus ka mama ko o nga fo ia ngai ngai join ale le life ya ngai ngai mo mau le me nga u ile o langa ma le me nga fa ngai le di imo le li o ki a polo le o langa le me sei mo ya ma le o langa ua koe salamo koe kuinga kui le li inga ia ko me se avangoa e whapenganga koe tui te lia ia Yesu e whai maona whahola ia mo tui whai aire whi au manga luenga mo tau tua wha maungi rea kua ia ole au ngala ngā rika ko lai ngi se ia ele se ele o se launga ele o tangaka ele o le fōle o langa me le kalangoa ku pe no whai atua ia anga o le whaalango lango mai i whaalango lango i le nganga pa ia ma le musunga le nganga o le tu ia le o ma whai e ona whai atu se moli ma po se lai ho le nei po ia ele umai e hoi se aso ia pone so nei wai aso e tu e whai atu ai sisi lai ia nei o so ho i o lo maka ma ia sisi fi sau ho i mai ka fau i lo fale ya fai ka ko lai lunga le ni ke pen fai ke se ka ko se ho le anga le male lo fo le ko le swinga ho i le menga i le o langa ya ia ongi o ka ko mai folfola ma ka o lo mo mau la ka sa o ka ko uso o ka ko mo mau o lo fo i mo mau le menga i lo langa ma swinga e fa mangia i fo i le o langa o liskanaka la ka sa o pila pongi ke ro fai a ko la fa pe o le ai o le me mo ia o le ele ia si siri o le o langa pa e me o ka ko langa ele i o la o e kangaka au fa kanga ko sau le malam o ngo malosile kuinga o la lang o le au nga o le molima o la molima ma su inga le li o lo fa malo si e se nga o lo bai ma si o langa o lo kau mo pai mai ko sau le malam ia pai e si ka ko si fai ka ko mai ka fa i po se sko ngai le o fa ka ngai nga ku le sko o ma ka pai po stari po le ka ko mai le i ka ko e fa le fia fai se ka ko ki mo fai ka ko ka ko mo fo male i fai ka ko lai wa ka ka ko share le upo le li le me ngo o yo ka ko la a kongo e whenga le au ngai whaamarusi e whaisesi. Sia nganga. Ia. Ngā mea, ia.
kalo ile li a fa yo fili nganga le li ka ku fa yo fili ngalo le li o la ho ile nganga musu ku le nganga le li ya o ile le uso le ya ya le malu fo le ka ko au mai mo a ise si maka me le ngai video ya po se kai mi fo le ngai ya pipo se aso ngai wa ya maka ngai lai ya a ise lo ku le ai o kere o sa we advertise le makolo le ai o la upso so a fai le o ise lo tu po fia lu se lo tu fa un le upo le tu no matter what kind of church lo karko pe ke lo kok lo ka iki lo pope o ke mi o le ave lo wola le in me ka wi o lo wola ma lo relationship ma le ko ma e ka dia Yesu o le me piko silinga awangi eva ai se ngo se loku awangi eva ai se kariko hunga ba ai ya o ile li ba ai ya o ile li ya a fai o lo o se loku ko se loku ya o mako o ma o la ulai ya o i hewe California le fai ko ile de live ya a fai o lo o tau sa i se lotu po se pe we fia sau ho i le lotu ya o le mato lotu e ma le sa every Sunday e a maka i le sulmatasi mo te nei sulmatasi a maka i le loku ya ai o le lalo le description le address o le mako lotu e fia la tu asiasi ya su watu a tonu e ke latu ka ko ke mafuka ya matato ka po e fa ka si de li ya ma abere bi inga ma fa tai de tu ya pe no fa fa le nganga ro fa no mo mai ka ko ka mo awani i fa tino e fa tino lo ya o le ngai polo ka umai ya mele le yolo tom fa yeli e tau ya ya ole ai fai ki finki ya fi o ko ole mako loko maka le ole matsauninga ya maka le sumatas ya ole iwa ya maka le moniti ke fai aku ka ilo ia ka ilo ia i fale inga ye ke alu ke moniti i le fai ya mako oisho ke fai aku le kamaranga o le scramble egg nga e kama ke fai aku le scramble egg le mo ia mako e fa ola inga avo ya viale tu ne ya e fa e la tala mo ya le fai o le ko ngaki male o le ko ngaki male mele le ia mako ya fai te fai ngalo la ko ke fia moninti al waku salpea come if you just want to come and have breakfast with us come we open the door for you. We give you breakfast and we enjoy your breakfast. If you want to go back home, you can go. You feel free to go, but one of these days, God will speak to your heart. You need to stay and listen to the word and worship God. Yeah, I have ole address. Our church address is on the description. Yeah, if you want to come and join us and worship with us and listen to the word, we welcome you. If you don't have a church to go worship, or if you want to go listen to the word, we more than welcome you to worship with us. And we're under the leadership of Pastor Wesley Hisatake. Is one of a good preacher. He's one of the back in the days, one of the original old school, those people, when they preach the word, you can feel it.
when he preached the word, but it's all the glory for God. But if you wanna hear that old school preaching, come. We have our pastor. Our pastor is one of the regional. Yeah, he's a really good man of God, And then, but yes, if you want to come and worship with us, feel free to come. Like I said, our church is started. The service started at 11 o'clock, but breakfast is started at 9 a.m. So, like I said, you don't spend any money. You just come and shake my hand, and you eat free and shake our. Yeah, you just come and eat free. See, that's what happens. When you love God, when you love God, God will do wonderful things for you. God will tell you, come and have breakfast with this ministry. There are nice people, they're my God, they're my son, they're my kids, they're my people. So come. Come. Like I said, if you just want to come eat breakfast, just come. You feel free to come. If anybody tell you, let me know. But thank you for tuning in to our live tonight. Papatele nea fiafi ya bi iale tu de nea fiafi ya avela nature ya avele bi ingomale papatai le tua ya ona leimolo na lofa ile ne fu ya fiafi tato sharing fo ne me fo wa tala no fo ile olanga ya mar ko fa nga inga ile tua le olanga ya ole bi inga fa fo ile tua anga leile tua ia papena na vele muli mau foi e nei a fiafi ia e fai ma fa malosi ya te le uso ale le o to fine te martina ia por fa na fo ai o le bi inga ia fa fo ile tua ia o le memonia ia e sa wale tua i lon time ia te oi ai e vai ni te ua o isi temi o le van fia saule tua ia a ngai whakatari ia oi so e vai ni te ua tua e ne mea mungia kuaka ko i loa le leanga ma le kaimie sawe risi kianga e ka kere i ka kere ia lurisi ngai ngā pakuaka ko i loa le mongi marfa maungi le ngau me o le tua mai le musumusunga le anga pa ia ka kaunga ka ko makala o kaunga ka ko tula i ma ave o tato wola ma tato moli mau atu i uso o uso tu papini ia fa na o iai pe tua le pongsa o tawona tato ia manu malo mai ni nganga ia ole ngonga fo ile nga le nei ni live ni fia fa nga le nei platform me fai mo me e fai mo o awala te mo mau to in nei wo so all my friend I'm going to be honest I miss all my friends. I miss them. Ora ia le kalo i reri. Ia vele sui ora olang. Mar whaanga inga o ile tua. E whai mawalai. Sui reo langa. A vele o langa mo le li. Piko kasi. Piko lua. Any of my friends. E sui leo langa o ngo le rofa i le tua ma. Wa aime fo i le anga leo le tua i le uolanga. Ora utalo le tua.
ia umalo ai ia whaangama ua malo ai ngai loa ile malama loa ile mkaukia loa ile mamalu le tua i o ma ua olanga whai mamuli mau whai me sui i o langa uso o na ia o na ia o ainga ia ko whawhingi o cousin ia whaangainga i ma ua ia whapenga onga whamanguia se o langa o se uso ko se tofine a ola uia le talo ia whapena ana ia awina mai o ainga o uso a lo i tua male lalan polo ola pere ola ia whapena ana whapowina le o langa mtu ya batu le ola i le li ia ai whaptaitele ai le tua i le nea fiafi le tātou pokarama le nea so ia whaptai fo i ia na ia uso ia le uso ia pokaki ia ma le uso ia moefu ia ma toi ola mo le toi oti aua toi ola ia alofa aku uso kai ia foi whafkai e le ri ia whamangia le ri i ngea fiafi ia te kongu ia kai hea foi rea sapati o le ri ia tātou sa hungi o tātou loto mo tātou anganga tātou te rea soa o tātou te tapua i le tua ia ma ave mi inga ma whaptai le tua le ngate le o lona upu lona upu e whapena on whaamalusia i o tātou o laga ia awa fo ile vai aso o i ruma whapena ona whaamalusia i o tātou tangata mi tātou tūmau ia i le atua malona whingalo ia whaptai atu te le la uso ia tautonu ia o le a whauma le tātou lai le neia fiafi se tātou talo i le atua ia bi ia o le atua lo mātou te mai le neia fiafi whawhetai anganga pa ia lo mātou whesoasoani sili te mai le neia fiafi le li ie sa whaalongo ina le pai mai o lo wanganga le li ie whawhetai te mai le nei te penga whailangi le li ie u whaonga ina ia whai mamuli mau le li ie i lau upu i lo whesuia ina fo i lo unei o langa le li ie whapena ana o muli mau atuai i uso tu whawhini o whanau ti ngā matama po i lava le li ie o lo o matamata mai le nei lai le li ie talo atu i lau fio whaamanuia ia ti i lātou maua o mai lātou le ola ma le malosi ma le manuia le li ie whaamanuia i a lātou a inga mo lātou whanau le li ia a whai o iei fo se tasi le li ia o lo mau i tino i mai le nei aso po le nei a fiafi le li ia talo atu le nganga o lau fio whaamalolo pa i ane o au whaamalolonga ia te i lātou whapena na whaatunu ina ai ti a polo le nganga o le mai le suafo Yesu na ia whapena na tuli e se hei le nganga o le mai ai whawhitai tele lava le atua i le nei po whamanuia i o mātou a inga uma whamanuia i o mātou uso o matamata mai fo i le nei vai taimi ia po seisi fo i o le a mawaina le nei live po le nei video si taimi ia whamanuia i lona whaalongo ia whapena o na tatala o lātou whaalongo whaaleanganga ia whapena o na te waile upu po se mole mau fo i o lātou loto e au ngai whapena o na tue ti mata aile le upenga le li ie a wao lātou o langa whaptai tele le li ie le neia fiafi te mi fo i luma la mātou sahuni mo moe le nei po mo mātou tofa le li ie mātou te bala au atu i lau fio po i malu o ia te i mātou le li ie au lia le aso a sa pati tai au le li ie pe ai pule lofa i lofa mai anga lei whatangu wino o mātou tangata wafo i lau tapo inga le aso a tai au
po ile vi inga ia te oe tama ono oe su wa mātou wale mwala awa tuai. Mene ma mene. Ia, malo lava. Ila uso ia karkongu ia ore kako live nga ringi fiafi ia. Ia ai la uso ia. Ai po la kongo next week. Ia pa ngora fare ka ke mai ka whaua ia ma whaire. Be a kofi ngalu ai kako ka whaua i lo whare. Ia ma whaire kako sharing ia. Ia ngā fo ingi me ka ki share ai fo. Ia a wafo ile se o langa fo o la ka umpai mai ai pa manguia kelele li ingia fiafi pa kai lava mai mo mai ia manguia telene fiafi ka plus ia ka ko manguia na so sa pati tao tai